Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza nshuti bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, Umuco Wacu TV ndetse na Magashi TV. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 2024 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro ya mbere ni ngiye Umushakamba Maurice, mikoro ya kabiri Sentama umeze ute? Turaho Umushakamba, mwaramutse neza? Yego twaramutse. Mikoro ya gatatu Magashi, mwaramutse mute? Mwaramukanya amahoro y'Imana bakunzi b'Umuco Wacu TV, bakunzi ba Nuru ya Mashariki, ndabasuhuje aho mutwumva naho mudukurikira muherereye. Reka ngirane amahoro y'Imana nabane namwe. Urakoze cyane Magashi, urakoze cyane Sentama. Reka twite tujya ku ngingo n'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu. Muri aya makuru tugiye kureba ku mirwano yabereye ibweramana, imirwano yari ikomeye cyane bivugwa ko yanafatiwemo abacancuro batari bake y'abarundi bagakubitika ku buryo bukomeye cyane. Mu mirwano yo muri Masisi, Rukopfu, Kaniro ndetse n'ahandi, Mutayomba na Nyaturaye barahashtikiye ku buryo twavuga ngo Mutayomba yatakaje ukuboko kwe kwa kabiri. Muri Rubero kandi kajugujugu za FARDC zikoze mu nda zirimbagura aba FARDC batari bakeya. Ndetse andi makuru nuko oni ndetse n'u Rwanda byatamaje Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yavuze ko itangazo rigaragaza isaba yingingira igihugu cya Niger ko bagihaye genosideri, yari yagihakanye ariko impapuro za ONU ndetse n'u Rwanda batamaje. Turi buze gusoreza kandi ku migambi mibishe ya leta y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda. Bwana Sentama nawe Magashi, reka duhera amakuru yacu ibweramana. Bimeze bite Sentama? Murakoze cyane Bwana Mushakamba. Ibweramana nk'uko bisanzwe ntabwo ari ubwa mbere tuvuze amakuru y'ibweramana. Ibweramana hariya hahiye, habaye imirwano itoroshye ikomeye cyane ku buryo yahitanye bamwe mu basirikare bari bateye, isiga n'abazungu bafashwe. Hari abazungu bafashwe batagira ingano, kandi abangaba bafashwe ntibitiranwe n'abambere bafashwe igihe duheruka gutangaza amakuru ya hariya ibweramana. Hari abazungu bafashwe ni umubare munini, ngira ngo wawukurikiranye nawe watubwira uwo mubare w'abazungu tubwire, hanyuma Bwana Magashi we araza kutubwira operation uko yagenze kuko ntabwo yari yoroshye. Operation yaje operation Masasu. Iyi ni operation y'indindagire zararindagiye. Yego. Zararindagiye, amasasu yarabacanganyikishije. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri iriya misozi ya Gashingamutwe, imisozi ya Ndumba, ni imisozi tuziho iminsi. Ni ukuvuga ngo M23 rero ahantu hose ibikabye hejuru mu misozi. Niyo mpamvu abantu bagiye bayibureminga ngo M23 ko mudafata amasatire n'ibiki, ariko abangaba bivuga nyine ni abasivili. Ariko utari umusivile ubizi yuko ugomba kujya hirengeye kugira ngo umwanzi wawe ari munsi yawe. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu migendekere y'urugamba. Naho rero baje kwitabaza abacanshuro, bazana ibikoresho, bari bafite za sniper zigera mu 11, izo nazo zasigaye. Bari bafite drone, bari bafite itumanaho. Ni ukuvuga ngo bashakaga uburyo bashobora gushinga, bashakaga uburyo bari bazi ko bajya kuza, bari bazi ko basaga FARDC na coalition wenda bafashe uriya musozi wa Gashingamutwe. Noneho bo babaye nk'abata munsi, rero bazambuka bazi ko coalition ya FARDC yafashe, kumbe bo tayari bamaze kwinjira muri M23 kubera ko bagenda bomye nyine bya bice ntago babizi. Nani soma clear? Yego cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo rero uru rugamba rwabaye urugamba rw'injyana muntu, rwabaye urugamba rukomeye haba mu ruhande, ariko ni cyane ni mu ruhande rwa coalition, kuko urumva baratangiye kwanza buriya kugira ngo urugamba rubeho barabanza bagasheringa.
noneho gusheringa M23 sinzi ukuntu ijya ibashuka ikabereka yuko nyine itari mu mukino uwo munsi, ikabereka ubuzayifu n'ubunebwe. M23 ni ukuvuga ngo iteka ryose iyo badakoresha imbunda zirupinga bakoresha imbunda ziri kapeti. ni ukuvuga ngo kurupinga ni iki? ni kwa kundi urabona nk'ibuye ry'umuhumetso nyakubahwa Sentama. kurupinga twavuga ko ibuye ry'umuhumetso rirabanza rikazamuka rikaza kumanuka, babyita ni ugutumbagira, riratumbagira hejuru cyane noneho rikaza kugenda rimanuka kugeza ni ukuvuga ngo rero rimanuka, urumva ubundi uri umutekinisiye ririya kompora riba rigomba kumanuka ariko rimanukira muri tageti wowe wafashe kuri wa undi mu Rwanda. ni ukuvuga ngo tageti yabo ni ukuvuga ngo M23 ni ukuvuga ngo iyi tageti yaduyi ni uburyo bubiri iba igomba kuyizubukira, swata kuba begeranye cyangwa se kuba bashobora gusubira inyuma noneho ku buryo bariya bananirwa kurupinga inyuma y'umusozi ntabwo bishoboka. noneho bagacika ko M23 iri inyuma y'umusozi, kumbe yo igera inyuma y'umusozi yarangiza igatawanyika, bamwe bagaca iburyo abandi bagaca ibumoso. icyo gihe rero urumva baje kuba bagaruka muri ambushi. aba bazungu rero baje kuba bagwa muri ambushi, kandi burya abazungu icyiza cyabo rero kubera ko ari abantu nyine ibintu by'abazungu burya ni ba bantu nyine bamanika amaboko, ntago bajya bananizanya bya bindi interahamwe zigira gutya ngo reka tubaje turwane cyangwa iki. umuzungu yakubonye gutya wayimutunze direct ite ata hasi imbunda ye agahita azamura amaboko, ntabwo bajya baranyanyaza. reka iyo yabonye ko bamutanze kumubona biba birangiye. ikibazo ni uko wowe akubona mbere, ariko iyo yabonye ko wamubonye mbere waba bizi ko urimo. kandi ikindi cya kabiri, tageti ya M23 bamaze kuyimenyera ku buryo utavuga ngo buri muntu arambona, ntabwo ari buricishemo. bariya rero bakunda ubuzima, baje kwipagasiriza aho kugira ngo bacishemo ayo masasu bagahitamo kumanika amaboko. ni nyuma y'aho abarundi bari bahatikiriye naje kumenya umubare yuko abarundi 67 baba baraguye hariya rwose muri ya mirwano ya Bweramana na Gashingamutwe na Ndumba. Sentama aya makuru nayo wayamenye? aya makuru nayamenye ahangaha dufite ubutumwa bahanahanye bwemeza neza cyane. umwe aragira ati David wungirije Mutayomba yahasize agatwe, n'undi mukoromeri nibagiwe izina reka ndebe neza. ati Nyatura yakubititse kweri. undi ati umukoroneri wundi yitwa Mucako. Mucako we mfite n'ifoto ye hano ndayifite, mugomba kuba mwayibonye. noneho akagira ati urugamba rwakaze kabisa, FRDC yahashiriye. hepfo agakomeza ati yampaye inka, M23 irimo irarimarima FRDC na coalition. amakuru nkurikira aravuga ko M23 yirengeje aba garde presidentielle niba abasirikare barinda umukuru w'igihugu b'abakomando. bifata abandi bazungu ba Horatio 17 Potra, abandi bazungu 17 b'abanyaromaniya bacancura. coalition yapfushije benshi mu mirwano ikaze yabereye muri Bweramana. amakuru rero twamenye bwana Magashi, urumva ko ahantu hajya gupfa koronere noneho babandi bari kuvuga ngo ubu rero igikurikiye abantu badukurikiye baza gukurikira tuze ko wa report ya Risasire Mageruhi yuzuye, ariko aya makuru y'abarundi 67 yo nyakuye Bujumbura muri eta majoro burya afitemo umuntu kabisa niyubahwe cyane. amakuru y'u Burundi yo ntago ajya ncika gatanu ku kandi rwose 67 karasi baguye muri iriya mirwano, kandi harimo ba parakomando babandi bagwaga mu biti cyagiye kuri stade, bamwe bagwaga mu myonga. no kuvuga ngo rero muri coalition kuba hapfuye koroneri wungirije Mutayomba
iki ni igitero, ntabwo bavuga ngo twahise burigade siwo cyangwa twahise division commander yapfuye. Uribaza ahantu division commander commandingira division ahantu ibiri, ni ikibazo. Kandi bariya abanyatura twababara nkaho bangana nka division kuko nibo benshi barimo hariya muri iriya mirwano. Urumva kugira ngo koroneri ajye gupfa rero bahashiriye rwose. Abakunzi bacu mu kanya turaza kubagezaho icyo bita ripoti ya risasi na mageruhi. Bwana Sentama n'Amagashi, bari abantu 37 bari abarundi wavuze baguye Bweramana, ariko abangaba ba Mutayomba nk'uko mubizi nibo baherutse gutwika Kaniro bapfa indaya. Aba Mutayomba bapfiriye Kaniro, ngira ngo muribuka ko ejo hiriwe hakwira amagambo mu propagandiste ba Muyaya bavuga ngo Kaniro Rukopfu ngo bahafashe. Ibaza ayo makuru nayabonye no ku gihe nayabonye ngo FRDC ngirigamba ngo kwigarurira ngo ibindi bice ngo byaho M23 yari irafashe. Ariko niya makuru aba yaturutse ubu ari amakuru n'indi ntwaro. Reka mbasobanurire, ni propaganda ariko ntabwo ibinyamakuru byo mu Rwanda byakabaye bifasha Patrick Muyaya gukora propaganda ngo hari ibice ngo bigaruriye bya wapi. Biriya ba Patrick Muyaya bagenda bakihaga amasugunguru ngo bafashe ibice babigarura hese, bagarura hehe, nihe bagaruye, nibafotora isantire. Ariko murabizi uburyo bifotoza namwe muzandebe, uracyane bagaragaye muri yandaki. Kandi hariya nawe M23 yari yagiye gukora icyo bita reprise stratégique. Ubo ntabwo bari bazi ngo biraza kubarangirana gute, baherutse bifotoza gusa kandi nta numwe waje kuhaba. Mu by'ukuri rero abantu ntibagasabye izi nkuru ngo FRDC ngo yigaruriye ibindi bice. Izi nkuru n'izibigarasha bigenderaho bavuga ngo RDF ngo yashiriye. Urumva niyo bavuga gusa kubera ziriya ntera hamwe. Urabona kuba Tshisekedi ahereza karibu ziriya ntera hamwe, ntabwo wajya kuvuga nanone ngo ujye kuvuga ngo M23. Nyine bavuga RDF kugira ngo bumvikanishe nyine ko hari ikibazo, ariko mu by'ukuri aba bantu barahashiriye. Birumvikana ni gahunda yabo yo kuyobya uburari. Aha Rukopfu, Gisuma na Kaniro M23 yarahakubitiye. Tunagaya M23 kubera ko ntabwo ikiduha umusaruro uturutse ku rugamba ngo igaragaza imirambo yandagaye muri Kaniro, yandagaye muri Gisuma, yandagaye muri Rukopfu, ngo abo bose tubagaragaze muri ibyo bice abantu babibone. Maze abangaba kubera ko M23 iri kurwana bucece bagahitamo kwita bahimba ikinyoma, bakavuga ngo nibo bahafashe kandi bahashiriye batanazi nuko hakimeze. M23 rero ibintu by'amakuru rwose wape ntuyibaze muvandimwe. M23 rwose ntabwo ari abanyamakuru, nta n'abanyamakuru bagendana nayo, nta n'ibikabyo bagira, ntabwo ari ba bantu bajya ngo bivovote bo bivuna umwanzi bakicecekera. Aya makuru tutayakuye rero muri koalisiyo, aya makuru no kwirwara tugashaka izindi drone. M23 yakabaye yaratweretse abantu witwa Basadeke bafashwe, yakabaye yaratweretse abacacuro bafashwe. Ariko abacacuro muvandimwe, abacacuro M23 ubundi ntibakoremo amatiru, isabe n'ibihugu byabo n'ibifaranga byinshi bigurira ibibunda byinshi. Nta n'ikindi gihe nabasaba rwose. Nanone byo birakenewe, hakenewe kugura ibibunda. Kuko aba bacacuro baduhaye tukabashyira hanze. Ndakubwiza ukuri kw'iyi ntambara n'uyu murindi byose byagabanuka. Ikibazo uhishira umwanzi akakumaraho urubyaro cyane. M23 aba bazungu mwafashe ubu koko mwagiye mureba uburyo mwaduhaye amakuru kugira ngo umwanzi nawe amenye yuko yakubititse, kuko n'ibi bigarasha n'intera hamwe byo usanga bivuga amagambo ya ndongo ukagira ngo wamugane hari n'ibintu byabaye birenze, ariko biba byabaye ku mwanzi biba bikwiye kujya hanze. Mu by'ukuri M23 rero ibyo byose muri diplomasi ihambaye. Ntabwo wavuga ngo afashe abazungu 7 bakeye bafashe 17, uri aho ngaho urababitse. Ntabwo beretse n'itangazamakuru n'iki, nuko amakuru y'abacengezi cyangwa amakuru y'abazungu bafashwe dusigaye tuyakura muri Romania. Muri Romania niho tuyakura, kuko urumva bariya ababana bariya bakatanyama bajya kubimenya byarangiye.
cyane ugasanga rero bariya kugira ngo badapfa cyangwa batagira ibindi bibazo ugasanga bahita babiripotinga iwabo rero iyo babiripotinze ni ukuvuga ngo bahita barwana ku buryo ubwo ari bwo bwose bariya abantu batajya mu itangazamakuru bariya abantu amafoto yabo atajya hanze mbese ni ukuvuga ngo buri gihugu noneho byitwa kuri umucanshuro buri gihugu gifite uburyo gikipinga abacanshuro bacyo kuko twagiye tubona abafashwe abapfuye n'icyo ariko ugasanga ntabwo bitugezeho neza abasadeke bafashwe ntabwo byagiye bitugeraho neza ko tukabimenya kandi tukamenya uburyo bagiye babatanga tukamenya n'amasezerano amwe n'amwe baba bagiye bavugana ariko igihe kirageze kugira ngo bashyire ku karubanda kuko amazi ntabwo ari yayandi niba Tshisekedi yashyize ku karubanda abajenosideri bagiye kumufasha ntabwo nkeka ko M23 nawe yaba ahita ashyira ku karubanda abafasha Tshisekedi rwose M23 nimudufashe ni ukuri mushyire hanze ibyo bintu kuko Tshisekedi niba yashyize hanze abajenosideri bagiye kumufasha gukora jenoside bagakora jenoside abatutsi bavuka mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo M23 nawe yakabaye yicara ngo iterere agati mu ryinyo itwima amakuru yo kugaragaza izi nkozi z'ibibi mu gihe Tshisekedi w'inkozi z'ibibi bazerekana nibyo rwose bwana Magashi ibyo uvuze ni ukuri ariko ngira ngo abantu bakurikira amakuru yaba yacu ndetse n'abo bapropagandiste bajye bareba igihamya kibigaragaza niba abantu batakaje uwungirije General Mutayomba ndetse na Colonel Makaca bisobanuye ko defense yabo yose yarangiye niba yarangiye abo bantu batakaza gutyo bagafata ahantu ngaho nawe rero nyumvira nibyo byambwira biriya bigarasha byitwa bya Turayishimiye Jean Paul ibigarasha byitwa bya Nyamuhombeza ibigarasha by'ibiterambwe byose biri aho ngaho wowe ukaza ngo RDF ngo yashize ngo n'iki byose kandi imbunda ziragaragara ko ahantu bahafashe sibyo izi mbunda zari zifite ba nyirazo niko tuvuga ngo bashize kandi ubona ibikoresho byafashwe biri ku ruhande rwawe ubu munsi nabonye muzeza akavuga dore nguyu wenda n'ukuntu bigeze kutwereka umuntu umwe mutwetse niba atari babiri ngo barashe nitubibona FRDC urabizi ibintu by'itangazamakuru yateye imbere cyane nibyo yarunzemo amafaranga nta kuntu rero baba bafashe umusozi runaka ngo itangazamakuru ntirigeyo ntabwo baba bishe mu M23 ngo itangazamakuru ntirigeyo ntabwo baba bafashe ibikoresho ngo itangazamakuru bire kubyerekana rero babuze amajyo barimo baratayanjwa amagambo bavuga no kugira ngo bahereze abaturage morale yuko rwose bari ku rugamba bameze neza ariko mu by'ukuri bararangiye kubona ukuboko kw'iburyo kwa Mutayomba kwavuyeho za Kariro hariya na za Rukopfu izo operation tunazitandukanye koko nizabereye ibweramana na ahantu habiri hatandukanye no bwose ari muri Masisi twabikomatanyije ariko izo operation mwumve ko zitandukanye kuko abagabo kwa Mutayomba murabizi ko bari za Kariro za Gatare za Ntuze na za Rukopfu na za Gisuma na za Gisuma naho hose mu by'ukuri rero Bwana Magashi Gisuma barabeshya ntabwo bahaba kuko ntabwo Gisuma ntabwo bahagera n'ibishoboka ntabwo bahahingutsa kuko ntiwakubitirwa Gatare ngo ugaruke Gisuma waba wagarutsemo imbere ntabwo byakunda Gisuma bahari ntabwo bakira defense ya M23 iri hariya kwa Nyesi mu Bufaransa hariya kuko ni mu birometero bike n'ibirenga bingahe 3-4 ngira ngo ejo nk'uko byagaragajwe n'itangazo rya Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu bya politiki aho hose habereye imirwano murabizi ko izi Wazalendo na FDLR zagiriwe inama na FDLR yo kugaya ibitero henshi icyarimwe ngo barebe ko M23 buri hantu ifite ibirindiro ifite imbaraga ariko birangira n'ubundi bose uko bahaterera rimwe niko bahapfira rimwe ntabwo inama ari iyo ngiyo gusa shira umwami guverineri uriya w'umusirikare wa Kivu y'Amajyaruguru yego ngo yaba yarabwiye Abazalendo ko nta kintu cyitwa itungo kigomba gusigara mu gace warabyumvise bisi igenzura ibyo ntiwabyumvise njye nabyumvise ngo bakore uko bashoboye basahure hose basahure za Rubunda basahure ahantu hose aho ngo barye igihumeka cyose ikinse tabagira ngo bivuze no kurya abatutsi birimo
biremewe. ni nabyo yabishyizemo rwose. ni nabyo biri imbere y'ibindi byose. Ngira ngo operasiyo cyangwa se amakuru yo muri Masisi, reka tube tuyavuyemo noneho tusimbukire muri Rubero ejo kajugujugu MI 25 ya FARDC yaje kugaba ibitero kuri M23, abahungu barayiyobya irimbagura paratuni 3 za FARDC. Imaze kuzirimbagura abahungu, urebye yari kumara batayo, nuko abahungu barashe kuri kajugujugu ikirukanka. Bwana Magashi bakomeje gupfa nk'ibimonyi. Mu by'ukuri kumva ko iyi kajugujugu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibi ni ibintu tumenyereye, ni nayo mpamvu mwabonye za sikoyi zaje ntabwo zigikora, za drone zaje ntabwo zigikora. Ni ukuvuga ngo M23 yabarenzeho, indege iraguruka ariko bagakatisha icyo bita grid reference, bafata reference point noneho bagapointinga muri indication of target, aricyo bita indication of target, bahindura imibare gusa kuko ziriya ndege ziba zifite imibare zikoresha izo bita grid coordinates. Rero grid coordinates iyo bamaze kuzisetinga, M23 nayo yinjira muri grid coordinates igashyiramo izayo, noneho bigahita birangira aduye ari uhuye n'ibibazo bikomeye cyane mw'abantu. Bwana Magashi, hari abatumva iriya mvugo neza, kuvuga ko iriya ndege ya kajugujugu yishe paratuni 3. Paratuni ni abasirikare bangahe? Ubwo paratuni 3 ni ukuvuga ngo kugira ngo paratuni y'abasirikare yuzure, twavuga ko ari isibo ntoya y'abasirikare. Burya amasibo ya gisirikare ahera ku cyo bita section cyangwa section igizwe n'abasirikare 9 cyangwa 12. hanyuma section rero kugira ngo ibe paratuni, section nako kugira ngo ibe paratuni ifite amasection 3. Amasection 3 rero ni imirongo nyine, ni uburyo igisirikare kiba cyubatse. Kuvuga amasection 3 biba byuzuye paratuni, bashobora kuba abantu barenga 35, hagati ya 45 na 30 ubundi iba ari paratuni. Ngaho rero kuba gatatu ubwo ni iyo ukubye gatatu rero, iyo ukubye gatatu ubundi umubare gatatu mu gisirikare nicyo bakoresha. Uzarebe niyo bagenda kenshi bagenda ari 3, ku burinzi kenshi baba ari 3 cyangwa 2. Niyo mpamvu rero usanga kenshi uriya mubare gatatu iyo zuzuye paratone 3 ziba zuzuye kampani, ariyo kompanye. Yego, iyo uteranyije ya mibare uhita umenya ngo abasirikare banganaga gutya na gutya. Iyo igisirikare kiri professional, basirikare bashobora kuba benshi, ariko iyo bashize nk'abarundi, wumvise nka section y'abarundi wasanga igizwe n'abantu nka 4 cyangwa 5 kubera ko bashize. Iyo abasirikare bashize n'umubare wa paratuni cyangwa section cyangwa company cyangwa batayo nabyo biragabanuka. Yego, ni ukuvuga abamutayomba rero nako hariya muri Rubero kuvuga ngo paratuni 3 bivuze ngo ni company, ahubwo ni company yari yadiporowize mu buryo butandukanye, buri paratuni iri ukwayo yitegemeya. yego, urumva rero indege kuguruka bagahindura icyo bita grid coordinates. Grid coordinates ni imibare baba barabaze bitewe n'aho umwanzi ari, bakavuga umwanzi ari aha n'aha, bagashaka uburebure bwaho, bagashaka, hari imibare nyine ikoreshwa ku butaka, ariko hari uburyo bibarwa mu rurimi rwa gisirikare. Yego, arizo grid coordinates. Iriya mibare iyo bayishyizemo ni ukuvuga ngo M23 bitewe n'ahantu iri, nayo rero ifite uburenganzira mu gihe irusha FARDC ikoranabuhanga, ifite uburenganzira bwo guhindura ya mibare bagashyiramo imibare yabo, kuko izo grid coordinates nabo baba bazifite. None ugasanga bashyizemo grid coordinates zaduye iwabo, aho kugira ngo bibanzeho rero bikarangira byagiye kwa duye iwabo. N'ubwo buryo rero FARDC na coalition bose bakomeje kurimbukira hariya hantu muri Rubero. Nibyo, ni imirwano yari ikomeye muri Rubero yabaye ku munsi w'ejo, aho ngaho indege yabarimbaguriye n'ahitwa Mbumbalo n'ahitwa Kingiki. Aho hose intare za Sarambwe zaranahafashe, barirukanka barashwiragira, birangira ku munsi w'ejo ahitwa Rutunguru, Mbumbalo
n'iyi Kingiki hose habaye ubutaka bw'intare za Sarambwe, usibye kuba basubira inyuma kubw'impamvu zabo za gisirikare, ariko ubundi ahangaha hari mu maboko y'intare za Sarambwe, hari mu maboko meza. ikindi ni ukuvuga ngo hariya muri Rubero twarabivuze na Sentama hariya muri Rubero rwose, ni ukuvuga ngo M23 yaje ishyira mu kato cyangwa ishyira hagati koalisiyo ya FARDC. Mwibuke hari abaciye hepfo hagana ku kiyaga, hari abaciye iburyo, ni ukuvuga ngo rero bagiye bayishyira hagati, ari naho abantu babonye ejo rwose abaturage batangiye guhunga. Ariko ukibaza abaturage barahunga iki? M23 ko abaturage nta kibazo. Hanyuma ndagira ngo Sentama aza tubwire impamvu bari abaturage bakomeje guhunga, yerekane n'uburyo rwose hari ibihande bimwe biba bitumvikana, aho usanga bamwe bakikiye abandandi abandi bakikiye mu 23. Komeza Sentama. Bakoze Bwana Magashi, igituma bahunga urumva iyo hari intambara kuriya leta, ziriya ngabo za leta za FARDC nabo bakorana, mbere na mbere hari abo zifata bugwate zikabashyiraho iterabwoba ko batagomba kuvugana n'uwo bahanganye, ko batagomba gukorana nawe. Icyo ni icyambere. Ikindi kirimo nuko buriya babona batakaje bari abaturage baba ntacyo basigaye barwanya, bagahitamo kubizirikaho bakanga ko babacika. Buriya hari n'abagirirwa nabi iyo baramutse bashatse kwerekeza mu gice M23 igenzura. Ngira ngo barabibonye urugero rwa hafi nk'igihe M23 yashyiragaho itangazo risaba abantu bahunze bagiye mu nkambi gusubira iwabo, bibabwira ko ari amahoro. Yego hari abatahutse koko, ariko hari n'abandi babigeragezaga bagakubitwa bakanaraswa, hari n'abahagwaga. Izo rero ni zimwe mu mpamvu zituma bari abaturage bahunga bitewe na FARDC ikomeza gushaka kubafata nk'ingabo ibakingira. Nabari impamvu batapfuye nuko bahagurutse ari benshi cyane, ntiwamenye ukuntu mobilisation yakozwe. Kuba ari benshi FARDC itinya kubica ari benshi, ni nayo mpamvu babashwa rwose basubira mu byabo. Mu by'ukuri rero niwo mukino ifite, irabona yuko nibamara kwigarura abandandi abari muri koalisiyo ya FARDC sasa barabura umugati, kubera ko abaturage babayobotse cyangwa babatoye bamaze kugenga ari mu 23. Indi mpamvu yabe bitera rero, hari abagabo banambye kuri Kisekedi bafite ibyo bamuriraho, babandandi bavuka hariya, nabo babigiramo uruhare kugira ngo bari abaturage bakomeze bahunga, baguma ku ruhande rw'ingabo za leta, aho kugira ngo bagume hahandi hafashwe na AFC M23. Ariko icyagaragaye nuko batangiye kubimenya rwose batagihunga. Ngira ngo warabibonye za Kirumba, abaturage bagumye mu byabo, na Kanyabayonga nuko. Murabona rero abo banyapolitike, urabona nk'uriya mu minisitiri w'ubucuruzi witwa Julien Paruku Kahonja, uriya yigeze no kuba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru mu bihe byashize. Ngo yasimbuwe n'uriya wavuyeho etat de siège igiyeho, uriya witwa Nzanzu Kasivita, niwe wasimbuye Julien Paruku. Urabona ko bariya bari ku ruhande rwa Kisekedi, we n'uwitwa hari undi w'umuminisitiri bavuga ko afite n'uruhare muri iriya mitwe zira za harimo Mbusanyamwisi, hari n'undi, ni batatu. Nzangi, abo ngabo urabona ko kuba hariya hari bene wabo bafite ukuntu babigisha gukomeza kunamba kuri leta ya Tshisekedi, noneho bigatuma aho M23 AFC ifashe bariya bumvira ba Paruku n'abo bagenzi be bahahunga. Ariko ubundi biragenda bishira, byaragaragaye nk'uko twabivugaga za Kanyabayonga, byaragaragaye za Kibirizi, byaragaragaye hose hariya muri biriya bice
za Kirumba nako ubona ko bagiye baguma mu byabo rwose batigeze bahunga kandi bameze neza cyane. Nibyo abaturage bamaze kumenya ukuri, bamaze no kubona uruhande rutsinda. Buriya nta muntu utayoboka ikipe itsinda uko byagenda kose. Reka tuva muri Rubero no kuri abaturage bahunga, tubanze turebe uburyo ONU yatamaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, kopi wayibonye yaturutse muri ONU igaragaza uko ibintu byari byifashe, aho bagiye gutanga raporo muri ONU basaba ko baba FDLR baba za nkoramaraso zaza bakazicumbikira, aribo bagiye kubyisabira. Nibo babisabye, ndetse burya babanje gushyiramo n'amacenga ku buryo bwo kubihishira. Iyo urebye neza rwa rwandiko, uriya muntu batumye hariya muri Niger ntabwo ari umukongomani, ni uwo muri Central Africa ngira ngo. Central Africa bahaye iyo misiyo yo kujya muri iriya diru yo kugira ngo bariya abantu bazaze kuba Kinshasa. Ariko biriya rero byari ukuyobya uburari, ni ukuyobya uburari gukoresha umunyamahanga. Ibi rero ibyo bageze aho babonye bagaragaye, bafata ruriya rwandiko bomekaho kariya kantu gatukura bakunze komekaho iyo inkuru atari inkuru y'ukuri, kariya kanditseho fake news. Batangira gukwirakwiza iriya nyandiko banditse bahuriya mugabo manda yo kugira ngo akurikirane, ajye hariya akurikirane dosiye yo kuzana bariya abajenosideri bazaba Kinshasa. Noneho bandikaho fake news bakwirakwiza bagaragaza ko biriya atari leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabikoze, kandi byarakozwe ku mabwiriza yatanzwe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byanyomojwe impande zose, ngira ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda hari icyo yabivuzeho. Ubwo niwe wabanje, Bwana Sentama nkunganire, niwe wabanje avuga ko atunguwe cyane no kubona Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihakana ibaruwa yanditse iri anexeho indi yajyanwe muri ONU. Nk'uko amatariki ayavuga, iyo baruwa yabashije kugera muri ONU, iyo baruwa yagejejwe muri ONU ibaruwa yanditswe tariki ya 26 z'ukwa Nyakanga ariko kwezi kwa 7 2024. Ibaruwa igezwa muri ONU mu babishinzwe ku itariki ya 7 z'ukwa 9, tariki ya 6 z'ukwa 9 2024, ariko igezwa ku Rwanda. ONU ubwayo yoherereza kopi u Rwanda tariki ya 7 z'ukwa 9 2024, aribyo noneho yageze ku Rwanda saa 8:54 z'amanywa. Ibyo rero nibyo Nduhungire yavuze ati ndatunguwe cyane. Ibi nibyo uvuga Bwana Mushakamba, kandi twibutse n'abadukurikiye ko iyo baruwa ku mabwiriza ya Perezida Tshisekedi, iyo baruwa yashyizweho umukono n'uwitwa Anthony Nkinzo Kamore, niwe wayishyizeho umukono. Kugira ngo mu makuru y'ejo twibagiwe kuvuga bariya abantu 6, ubundi bari 8. Ko tubavuga abantu bose barabazi, ariko burya Bwana Magashi by'umwihariko ndaza kubatangaza mu makuru y'Igifaransa, ndaza no kuvuga buri umwe ibyo yagiye akora mu Rwanda kugira ngo abantu barusheho kubamenya. Ariko ntabwo twareka kubavuga, cyane ko ari ingenzi kubavuga abantu bakabamenya. Hari uwitwa Sagahutu Innocent, hari Zonemeye François Xavier, hari Mugiraneza Prosper, hari na Nteziryayo Alphonse, hari Ntagerura Andrea, hari na Zigiranyirazo Protase. Uyu Zigiranyirazo Protase akaba yari muramu wa Habyarimana, avukana n'umudamu wa Habyarimana, akaba yarigeze no kuba wa Ruhengeri.
nabo ngabo. Urabyumva ute kuba batangiye kuyobya uburari bihakana ibyo bakoze? oya kwihakana ibyo bakoze nyine bafatiwe mu cyuho. Niba utaba dukurikiye ko nibwo Kagahutu bwe yari mu nzira ajya muri Kongo ndetse ajya gufatanya na ziriya FPR. Noneho biba biramenyekanye Kagahutu aba ntakigiye muri Kongo. Ni ukuvuga ngo n'ibi rero byakozwe rwihishwa none bimaze kujya hanze, niyo mpamvu leta ya Kongo ibihakanye. Ariko nanone kuba UN yasohoye raporo ibigaragaza ko ibyo bintu byabayeho, mu by'ukuri gute mu ruhando mpuzamahanga biragenda bite mu ngire namwe? Barasebye guverineri noneho ejo twabiganiriyeho ntabwo turi bubitinde ibi bintu, ariko mu by'ukuri icyo bita ngo ni fake news, nabo bazi ko ari ukujijisha. Ariko izi nama ntabwo wazitandukanye n'izagiye zibera izabereye muri Kongo, izabereye ahantu hatandukanye z'abajenosideri n'umugambi bafite. Ibyo byose nta muntu biyobewe uretse ababyirengagiza, ndetse bamwe bakaba bashyigikiye Tshisekedi. Ariko ubundi ibi bintu nta bantu babihungira, ni ibintu byamaze gusohoka na UN yabyemeje. Ahubwo ndaza kureba itangazo rya UN, ndaza kureba Amerika iraza kuvuga iki kuba ari abajenosideri, ICTR iraza kuvuga iki. Mbese ibi bintu biraza kugera kuyemera mu by'ukuri, mbere no kuzabona mu by'ukuri itangazo rya guverinoma y'u Rwanda iza gusohora cyangwa izasohora yamagana ibi bintu bikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, aho abantu bahamije jenoside yakorewe abatutsi bagafungwa bagafungurwa, bakaba bashaka nanone kongera gusubira kwijandika muri jenoside bifuza kwica abatutsi. N'iki imiryango mpuzamahanga iri bubivugeho? N'iki leta ya Kongo iri bubivugeho? N'iki ababashyigikiye babivugaho? N'iki leta y'u Rwanda iri bubivugeho? Mu by'ukuri kuba byageze hano ni ibintu bibi cyane kandi biteye inkeke, by'umwihariko muri aka karere dutuyemo. Yego Bwana Magashi urakoze cyane. Nawe Bwana Sentama, reka tunyarukire mu Burundi. Haherutse kuba inama yahuje Perezida Neva n'abaminisitiri n'abandi n'abayoboye CNDD-FDD, bigaragara ko barimo kwitegura intambara, ndetse iyo ni inama yakurikiye indi nama yahuje abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na ya mitwe yose irwanya leta y'u Rwanda, FDLR na FRN, nako abasirikare ba Repubulika y'u Burundi n'imitwe ya FDLR ndetse na FRN yose irwanya leta y'u Rwanda. Uwo ni umugambi mubisha, bigaragara ko ari umugambi mubisha bafite ku Rwanda, ndetse ngo barimo no kongera abasirikare ndetse n'izo nyeshyamba mu ishyamba rya Kibira rihana imbibi n'u Rwanda. Twarabivuze ko Neva ariwe wabugiye muri iriya mishyikirano, ari naho twari dutegereje imyanzuro y'agasohoka ku 14 byaranze. Ibyo byose turabiziranyeho. Hanyuma rero iyi nama tuwibutse ko yabereye mu rugo kwa Neva, iyo ngiyo bayita iki uraza kuvuga Mushakamba. Iyi nama rero igitangaje ni uko iyi nama yabaye yari y'abantu b'aba-CNDD-FDD gusa, babandi bahanye igihango na FDLR. Nta muntu utari muri CNDD-FDD ujya muri iyi nama Bwana Sentama ndetse na Mushakamba, nta muntu wundi wayigiyemo. Bivuze ko rero barimo bibukiranya igihango bagiye bahana na FDLR, bemeza yuko bagomba kuyishyigikira, bemeza yuko ingengabitekerezo jenoside kuba ari bo bayiri inyuma bagomba kuyikomeza, kandi umugambi biyemeje rwose bakawugumaho. Niyo mpamvu ubona mu Kibira uje kuwuzuza aba FRN aba FDLR, barimo barunga aba FNL nako aba FRN n'aba FDLR batavugaga rumwe, barimo barunga abayobozi babo. Jean-Luc yavuye Kinshasa gusaba uwo muhuro, kandi asaba yuko rwose kugira ngo babambure imbunda babirukankane, babasaba yuko babafasha bagatera u Rwanda. Niwo mugambi rero barimo muri leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Umwanya ni wawe Sentama. Urakoze cyane Bwana Magashi. Wavugaga mu kanya inyeshyamba zitabiriye ziriya nama. Ni inama yabaye guhera kuri 29 z'ukwezi kwa 8 isoza kuri 4 z'ukwa 9.
ni inama yaberaga ahitwa Green Village Hotel, ni hoteli ya minisitiri w'intebe w'u Burundi. Minisitiri w'intebe w'u Burundi akaba yitwa Gervais Ndirakobucya, ndetse ibera no mu n'iyitwa Mwarangabo ya koloneli wa polisi witwa Jerome Ntibibogora. Urumva inama zabereye ahantu habiri hatandukanye, muri hoteli ya minisitiri w'intebe w'u Burundi no muri hoteli ya koloneli wa polisi wahariya mu Burundi. Izi nama rero icyo zari zigendereye mbere na mbere ngira ngo wanakivuze ni kunga FRN, abagize FRN kuko ntabwo bumvikanaga n'abo muri FDLR. Ibya mbere rero ni kubunga bakaba bamwe bagakorera hamwe. Intego ya kabiri ni ugutera u Rwanda, nibyo baganira, ariko ngo bakabanza gufata Kivu y'Amajyepfo bakayigira iyabo, bakajya batera ariho baturutse, ikabindiri noneho bakajya batera ari hariya baturutse. Gufata Kivu y'Amajyepfo rero bisobanuye ni ukwirukanamo abantu wenda babona bashobora kubabangamira, cyane cyane nka Twirwaneho, Abanyamulenge na Twirwaneho. Noneho bamara kubamenesha cyangwa banabishe abo bashoboye, noneho bagahera hariya bakajya batera baturutse hariya ariko banyuze mu kibira ku ruhande rw'u Burundi. Nibyo rero nibyo ngibyo ngira ngo Bwana Magashi ahangaha tuhatekereze neza mu buryo bwimbitse. Mu kanya ingingo tuvuyeho yavugaga ko Tshisekedi arimo yiyegereza abajenosideri abazana kuri Kinshasa. Ngira ngo iyi ngingo twarangije n'iyi ngiyi tugezeho bifitanye isano. Umuntu yabihuza ate buriya? Mushakamba nawe uze kutwunganira utubwire izi ngingo umuntu yazihuza ate, kuba Tshisekedi hariya yiyegereza abajenosideri, kuba hepfo hariya muri kariya gahugu kameze nk'umutima nabo barimo bunga abandi barwanyi batavugaga rumwe kugira ngo bakorane, ibyo bintu bikabera rimwe. Biriya bintu nta sano bifitanye, ntacyo bihuriyeho. Urakoze. Reka mbanze nkubwire yuko inama wowe uvuze yabereye hariya, izi nama nkwibutse ko zabaye ebyiri zikurikirana. Iyabaye kwandira ko buca itandukanye noneho n'iyi ngiyi yabayeho bita mu Kibimba muri komine Giheta kwa Neva Mwenyewe. Iyo ni yabaye mbere. Iyo ni yabaye mbere. Iyi ni yabaye mbere iyo mu Kibimba niyo yabaye mbere yiriya. Yego. Nuko ngo rero bari bagiye gufata briefing, nukuvuga ngo hari abagomba kujya muri iriya nama irimo perezida, hari n'abatarayigiye muri rero bagomba kubona amabwiriza avuye mu nama yabereye ya perezida. Yego. Kuba rero ibi bintu birimo bigahura n'umugambi wo kwegeranya abajenosideri, bigahura n'umugambi wo gukorana inama n'abajenosideri nanone mu gihugu cy'u Burundi, biragaragara ko rwose inama barayinogeje niyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ntago bazabishobora, ntago bazayigeraho. Tubiziranyeho namwe tuvugana n'abadukurikira barabizi ibyo bintu rwose. Umva rwose tubitegereze, ariko mu by'ukuri nta kintu mwijeje. Aba bagome, aba bagambanyi n'Imana yabakuyeho amaboko, intare za Sarambwe zifatika zimwe zibazo. Alo. Yego, turumvikana. Nibyo Magashi nk'uko yarabivuze, nk'uko bakubitiwe hamwe M23 bakubitira hamwe, ni nako nibaza mu Rwanda bazakubitirwa hamwe. Umugambi wo bafite n'umwe, kubera ko mu byo bari gukoresha impamvu bari gukoresha ubutaka bwa Kongo ndetse n'ubutaka bw'u Burundi. Bisobanuye ko ni umugambi watangijwe n'abantu babiri, watangijwe na Gisekedi ndetse na Neva, ndetse ari kumwe cyangwa ku bujyanama no ku itegeko rya FDLR ibayobora ibategeka. Bisobanuye ko rero bose bafatanije umugambi umwe, ariko iyo imbwa zishyize hamwe n'ubundi zikubitirwa hamwe,
niko bizagenda nyine nk'uko M23 yabakubitiye hamwe muri Kivu ya ruguru, ngo bakaba batakitekereza batekereza Kivu y'epfo. Ni nako twirwaneho izabakubitira hamwe, nyuma y'uko twirwaneho izabakubitira hamwe, ndetse na usibye twirwaneho izabakubitira hamwe, nibagaruka ruguru M23 izabakubitira hamwe, nibaza mu Rwanda ho noneho no gusyonyorera hamwe. Ngira ngo birahagije, twagana no ku musozo bwana Sentama. Nibyo koko twagana ku musozo bwana Mushakamba. Reka tugane ku musozo w'aya makuru twibutsa abantu ingingo z'ingenzi twavuzeho. Twaganiriye ku mirwano ikomeye iheruka kubera ibweramana yafatiwemo abarundi benshi, hafatirwamo n'abazungu benshi. Twongera kuganira ku mirwano ibera ahitwa Rukopfu. Rukopfu ni muri Masisi ahegera za Katare, ni hanegereye Rubaya. Aba ni bamwe tujya tubabwira baba barwana buri gihe bashaka kuvuga ngo bisubize Rubaya. Aha naho rero hiciwe ba Nyatura benshi, barimo umukoronere wungirije Mutayomba, wigize generale Mutayomba. Uyu Munyatura akaba yarapfuye aguye mu mirwano, yari mu rwego rwa koronere, afite ipeti ya koronere. Twaganiriye kuri Rubero aho kajugujugu ya FARDC yikoze mu nda, yabaye nka cya gisiga cy'urwara rurerure. Noneho abahanga ba FC M23 barayiyobya, aho kugira ngo irase kuri M23 ARC irasa ku birindiro bya FARDC ahaguye paratoni zigera muri 3. Twaganiriye rero ukuntu umuryango w'abibumbye ndetse n'u Rwanda banyomoje leta ya Kongo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavugaga ko ya nkuru yo kuzana baba genocidere 6 ibavana muri Niger ibazana kuri Kinshasa ari inkuru mbimbano, kubwo kuba bari bamaze gutahurwa hamenyekanye umugambi wabo. Noneho baza kwita inkuru mbimbano. Ubwo umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'u Rwanda bakaba banyomoje leta ya Kongo. Ikindi twaganiriyeho ni imigambi mibisha leta y'u Burundi ifitiye u Rwanda, aho ikorana bya hafi ndetse ikaha n'indaro iriya mitwe irwanya u Rwanda ariyo FDLR ndetse na FLN. Ngizo rero ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twari kumwe na bwana Magashi wo kuri Magashi TV, twari kumwe n'Umushakamba wo ku Muco Wacu TV, jewe uvuga ni Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Reka babwire ni mwirirwe neza abatwumvaga, ariko ntimwibagirwe haba kwa Magashi TV, haba ku Muco Wacu TV, haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe. Turabasaba mu mukande kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya bizanira akijyaho, mukande kuri like kugira ngo tubone ko mwakunza ibiganiro byacu, amakuru yacu, mukande kuri share kugira ngo musangize inshuti zanyu amakuru yacu, kandi nanone mwandike muri comments, mwandike kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu, ibitekerezo bitwubaka. Turabashimiye. Bwana Magashi uri hafi? Ndahari cyane rwose. Tubibutse ko yawungirije Mutayomba yitwa David. Yego nibyo. Bwana Magashi rero wagira icyo ubwira abakunzi bacu batwumva bumva iyi miyoboro uko ari 3? Murakoze cyane. Ndagira ngo abakunzi bacu bakire kwikwarishira rwose banogeye, natwe dukomeze dukubite aduyi iburyo n'ibumoso, kuko birababaje cyane kumva ko uwo ari we wese muri twe cyangwa umunyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda kumva imipango nk'iyi y'ababisha, hanyuma nawe ukajyaho ukicecekera. Tugomba gushyira hanze rero imigambi y'inkozi z'ibibi kugira ngo abanyarwanda nyine tube maso, tumenye uko ibi bihugu bimeze. Usanga bamwe bagenda bajabirira batazi ibirimo kuba, ariko mu by'ukuri kuba dushyize hamwe kugira ngo dushyire hanze amakuru y'aba bagome
ndumva ari ingenzi kuri twe na koalisiyo turi kumwe dukorana. Nshimire umutakamba imbeho mu nda inkubita umunyamakuru w'icyitegererezo. Imana iguhe umugisha nawe se ntama wampaye inka. Abadukurikiye aho mutwumva muherereye ni ukuri amahoro y'Imana n'abane namwe, kandi bitabanogeye mujye mubitubwira muri komenti turusheho kubinoza, kandi tubasaba ko mudukorera subscribe, ibi biganiro mukabigeza kure kugira ngo abagome tubashyire ku karubanda imigambi yabo ibapfubane. Muhorane amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Yari Magahi TV. Bwana Umushakamba, nawe wagira icyo ubwira abadukurikiye? Yego, murakoze cyane. Ntacyo narenza usibye gushimira abadukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro, kandi namwe mbashimira ku musanzu dufatanije wo gutangaza ukuri ndetse n'amakuru by'umwihariko y'ukuri. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Reka tugire tuti mwirirwe neza, muhahe muronke.